nongere mbasuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukunda uyu muyoboro nizere ko mwamaze gukora subscribe kugira amakuru yacu ajye bageraho neza cyane mu buryo bworoshye bwihuse twihuta cyane. Hari amakuru atugezeho kano kanya rimaze gutangazwa na Dr Oscar Barinda no umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike, akaba ari umuvugizi rero wungirije Lawrence Kanyuka. Aha rero uyu Dr Oscar Barinda amaze gutangaza ubutumwa bukomeye cyane, ndaje tubuhereho ariko ndaza no kukubwira kubiri kubera muri territoire ya Masisi ndetse na Kivu y'Amajyepfo ku byerekeranye n'urugamba cyangwa se imirwano ikomeye cyane ikomeje gusakiranya ingabo za leta ya Kinshasa na ya coalition yazo ko yakabaye irimo Wazalendo, irimo FDLR, irimo abarundi FDNB, irimo P5 bose uko bakabaye ko mubazi ndetse bahanganye na M23 natwirwanaho. Abo rero ndabwira uko biri kubagendekera kubirebana n'imirongo y'urugamba, byose ni muri iki kiganiro n'aya makuru. Nitwa Isaac neza kuri uyu muyoboro, ukore subscribe ukandreke ukandeshare uduhe comment. Reka duhere kuri irijwi, nagira ngo banze wumve neza turagaruka nyuma gato ikiganiro Dr Oscar Barinda umuvugizi wa M23 cyangwa se wa AFC M23 amaze kugirana n'umunyamakuru kuri byinshi biri kuvugwa ku biganiro baheruka kugirana na Republika Demokarasi ya Kongo ndetse M23 ukabona yuko itabyumvise neza. Ni ibyo atangaje, ndagira ngo banze gato wumve neza uko byifashe. Bisanzwe bibera Doha muri Qatar, hariho intambara miswari intambara hagati ya Amerika na Israeli bahanganye na Iran, igihugu cya Iran. Izo ntambara rero zagize ingaruka muri kariya karere kose ko murambura sirazuba bwo hagati, Middle East cyangwa Moyen Orient. Rero bivuga ko ibiganiro byacu ko bitagomba guhagarara, babyimurira mu Busuwisi ahantu hari umutekano usesuye. Ni ibiganiro byamaze iminsi 3 kuva tariki 14 kugeza tariki 17 twabonye aba AFC 23 na leta muri iyi minsi mu Suisse mu biganiro mwahuriyemo na leta. Ese mwumvikanye ibiki bizubahirizwa? Birimo twabonye ko harimo n'imfungwa zigomba gufungurwa, leta ikavuga ko ku ruhande rwanyu hari abo muzafungura nabo ku ruhande rwabo bazafungura, nyamara mu gihe cyashize twumvaga yuko twigeze kubona liste y'abantu 700 bagomba mwasabaga ko bafungurwa, twabonye 300 barengaho. Ese abo bandi bite mu byo mwumvikanyeho bizagenda neza, mfite icyizere? Ndabanza nsubire ku cyo waruvuze. Ibiganiro byamaze icyumweru, ni kuva ku wa mbere tariki 13 bigeza ku wa gatanu tariki 17, ni icyumweru cy'akazi cyose. Yego. Rero twaganiriye ku bintu byinshi, cyane habayemo isuzuma ya za protokole twamaze kumvikanaho. Muzi ko ibiganiro muri rusange bizaganirwa kuri protokole 8, ariko kugeza ubu twaraganiriye kuri protokole 2 tunazumvikanaho tunazishyiraho umukono. Iya mbere ni protokole yo kurekura imfungwa, iyo twashyize umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 9 2025. Noneho hakaba na protokole y'agahenge, kubahiriza agahenge no guhagarika imirwano. Twayishyizeho umukono kuri tariki 14 kwezi kwa 10 2025. Ibyo bintu rero nibyo twahaze gusubiramo tureba ishyirwa mu bikorwa byabyo. Urumva yuko nko kuri icyo cya mbere cyo kurekura imfungwa, muzi ko twe muri AFC M23 duhora tubikora, tugize ku basirikare 1400 bari bafungiwe hano muri base ya MONUSCO. Twababwiye ko turabarekura, tubaha CICR, turabaherekeza kugeza mu bice birimo guverinoma iriya za Lubero na Beni. Barataha, benshi bagize mu miryango yabo za Kinshasa n'ahandi hose. Akurikiraho abandi twarebye vuba aha ngaha, ariko ni n'ikintu gitari hari n'abandi twakoraga imikwabo twabajyana muri stade hariya stade l'Unité,
ababaga badashaka gukorana natwe buri gihe twabahaga seyiseri tumaze kurekura nk'imfungwa zirenga 800 tuzitanga buri gihe ku rundi ruhande rero twebwe kumeza y'ibiganiro idoha twatanze lisite y'imfungwa zacu kandi bagiye kubura ko 800 bose ari abasirikare ari abantu bafatirwa ku rugamba n'abasirikare naho twebwe abo twatanze lisite yacu iguriyemo abasivili n'abantu bagiye bashimutwa hano mu mijyi ya Goma mu mijyi ya Bukavu n'ahandi bo mu byaro bakabatwara bakaburisa indege bakabatwara Kinshasa bakajya kubafungira mu magereza atandukanye iyo ngiyo ninde wagiye Demiyape ninde bajyanye Makala za prison de Ndolo n'izindi zitazwi irengero ahanere n'ibiki byose ubu rero twatanze urutonde rw'abantu bagera kuri 700 yuko twagendaga twakira n'abo imiryango yindi yatubwiraga tutari na tunazi yego yuko abenshi nabo ngabo bose bavuga ntabwo twavuga ngo n'abantu bari kubaba abanyamuryango ba AFCM ventura banditse ku rutonde rwacu gusa neza ko kugira ngo ube umunyamuryango wacu ugomba guca muri Kadakosi yego rero abo bantu ntabwo ari abantu banyuze muri Kadakosi yacu ni abantu babonaga gusa uko bakabafata kubera uko bavutse uko Imana uko ari abatutsi cyangwa se uko ari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa uko kubera ari abavuga igiswahili hari n'abandi batura ku Kinshasa nabo bakabafunga gutyo urumva ibyo byose abo bantu rero bose ntabwo iyo lisite igenda yiyongera urumva imiryango iduhamagaye ngo natwe n'uwacu ntimukamwibagirwe dufite amazina ari hepfo tukagenda tuyongera buri gihe cyose rero ubwo twahaye CICR imbere y'abahuza dutanga lisite y'abantu 700 kuri icyo gihe nyine mu kwezi kwa 9 umwaka ushize uko CICR iragenda ijya gushakisha mu magereza ya Kinshasa ubu ejo bundi mbese turi mu Busuwisi nawe yavuze ko yamaze kubona abantu 311 urumva abandi ntabwo irabona irengero ryabo kuri abo 311 twumvikana ko bazarekurwa nyuma y'iminsi 10 kuva tariki 17 urubuga ku itariki 27 z'ukwezi bakwiye kuba barekurwa ufite icyizere ko bazarekurwa twabyumvikanyeho kandi hari abantu bose bari bahari hari abahuza bose Qatar yari hari Amerika yari hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihari hari umuryango w'ubumwe bwa Afurika urumva hari ba MONUSCO abagariye MONUSCO hari abantu ba IGGM bariya tuzakorana mu by'agahenge abo bose bari aho ngaho mbese bari mu biganiro ibyo bintu byemerwa bishyirwaho n'umukono nyuma y'iminsi 3 gusa rero natwe hari abantu babo dufite bemeye ko baza yuko hari benshi tugiye dufata abantu bakabanga yego bakavuga ngo bagiye kubacengera iwabo n'ibiki mbese bapfa kuba barizwa muri izo ntuza navuze baba abatutsi baba abavuga ikinyarwanda baba abavuga igiswahili barabaza bagatoranyamo ababo gusa abo biyumvamo urumva tugasigarana imbaga y'abantu bari aho ngaho tugomba kugaburira tugomba kuvura tugomba kwitaho kwambika urumva gusa ugasanga bitubereye ingorabahizi yuko leta kandi bari ingabo zayo ikabanga kabisa none ubwo abo ngabo mujana amafuki abo banze tuzabigana na CICR ariko CICR niyo ishinzwe ibyo bintu yuko twebwe dufashe abasirikare ku rugamba tubahahitamo
ese murifuza iki musubire kujya muri leta tukabahereza leta kubana natwe mukajya mu mafunzo noneho mukiga neza igisirikare kizima tukabana tugakorana cyangwa murashaka gusubira mu buzima bwa gisivili nabwo tubajyamo gute ubu ni amahitamo yabo niba leta rero yabakoreshaga ibanze ubwo tuzabahitishamo muri ibyo bindi bisigaye ubwo abo ngabo muracyabafite urumangabo hari abari mu rumangabo hari abasura mu miryango yabo bumva ari benshi kubwira abantu 5,000 ari benshi cyane nyuma y'iminsi 3 muvuye mu Busuwisi twongeye kubona amatangazo yaba ku ruhande rwanyu rwa AFCM 23 ndetse n'uruhande rwa leta umwe arashinja undi kurasa undi agashinja undi kurasa kandi mwarumvikanye agahenge uyu munsi muri Kivu y'Amajyepfo muri Kivu y'Amajyaruguru turi kubona ibitero bitandukanye bya za drone AFCM 23 kavuga iti twatewe FARDC naiti twatewe ibi bintu mu byukuri ni bande bari gutera abandi ni bande bashotoye abandi ni bande batangije intambara nanone mu gihe mwe mwarumvikanye ko muhagaritse intambara unzi neza unabivuze neza ko mu minsi muri iyi minsi ya nyuma ko ibitero byinshi bigiye kuba ni ibitero byo mu kirere urumva ni ikirere rero tuzi abagikoresha cyane ni leta igikoresha niyo yagose abaturage bo mu minembwe ikabagota noneho ikohereza drone hejuru yabo umaze kubagota ikabacucuma amabombe kugira ngo ibarangize gusa urumva rero ibintu bigaragarira bose uzi neza ko n'uyu munsi abanyamurenge bakoze imyigaragambyo mu bihugu bitandukanye muri Nairobi ubu imyigaragambyo irimo muri Amerika nabo bari kwitegura nayo igomba kuba ni abacitse ku icumu bageze iyo ngiyo bari kwigaragambya ariko banatakambira ko bene babo basigaye batashira batamarwa n'ayo mabombe ya leta ya Kinshasa ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeze kubamenaho ijoro n'amanywa kugeza ubu ngubu nibakomeza kubarasaho amabombe muzakora iki dore ko intero yanyu ahanini muvuga yuko muzarinda umuturage n'ibye mu bice muyobora yego ibyo turabikora kandi tubikora neza cyane kinyamwuga ubwo ibyo ari byose tugomba gushakira umuti tugomba kubicecekesha menasi yose aho uturuka tugomba kubicecekesha ngayo nguko rero ibitangajwe na Dr Oscar Barinda n'umuvugizi wa AFCM 23 mu bya politiki akaba agarutse ku biganiro baheruka kugirana na leta ya Kinshasa ariko hakabonekamo kutubahiriza ibyo bemeranyijweho cyane cyane yibanze kubirebana n'imfungwa z'intambara. Izo mfungwa rero leta ya Kongo ikaba yaranze kwakira izaturutse muri M23 numvise ko M23 nayo yatanze urutonde rw'abarenga 700 bagiye bafatirwa hirya no hino bagafungwa mu buryo butazwi ariko ntabwo ari abo mu Rwanda ko leta ya Kinshasa ntabo yafashe ndetse M23 ivuga ko abo yo yatanze leta ya Kinshasa ikanga kubakira ivuga ngo nta batutsi ngo nta bagambanyi ngo bari gushaka kurusha kuyitata n'ibindi bitandukanye aho rero Dr Oscar Barinda akavuga ati ibi ngibi leta ya Kinshasa ibihirengagiza nkana kugira ngo irusheho kugenda ikomeza ikibazo yanakomoje kurebana n'imyigaragambyo gukorwa n'abanyamurenge hirya no hino ishingiye ku bikorwa bya leta ya Kinshasa ibitero igaba umunsi ku munsi yica abo mu bwoko bw'abatutsi n'abandi batandukanye ndetse ahangaho ukabona ko ari ukugira ngo ikomeze kugirira nabi abo mu gice cyo mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ikinyarwanda. Rero Dr Oscar Barinda yavuze ko igihe cyose leta ya Kinshasa izakomeza kugaba ibitero na M23 izakora igishoboka cyose kugira ngo ibicecekeshe urumva aho ngaho nanjye ntacyo narenzaho nukomeza urwo rugamba nyine hagati aho twihuta cyane reka tugiye imuheto hari kuvuga ubwicanyi buri gukorwa na za nyatura za FDLR abo nyine ni wazarendo bafatanyije na FDLR ahantu rwose mu bice aho ngo hagenzurwa n'abitwa ngo ni ba Jamari abitwa ba Inyase ngo ni ba General Otopokarame cyangwa se ababyiyize ngo bari kugira n'abaturage cyane ndetse rwose no ku munsi w'ejo bishe chef de cellule aho ngaho bica n'abandi bantu bica umugore n'umugabo barasahura bagira nabi
aho bita ku mudugudu, niko hitwa ni ku mudugudu. Rero ngo byakaze cyane, ariko nabo ntabwo batashye amahoro kuko babiri muri bo M23 bivuganye cyane bamudahusha bayo babakubise cyangwa se babishe. Aha rero bikumvikana ko hakomeje kugaragara ubwicanyi bukorwa na FDL na Wazalendo mu bice bigiye bitandukanye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Ahanyuma ahitwa Gatoyi, Mitimingi Gatoyi, M23 yafashe umusozi, murabizi ko yafashe umusozi hano rwose aho Mitimingi no musozi uri strategique. Aha rero bikaba byabereye ihurizo rikomeye cyane haduye cyangwa se umwanzi ari we nyine FARDC n'abambari babo, kugeza ubu bakaba babuze aho berekeza cyangwa se nyuma yo kuhava, kuko M23 baravuga bati niba yamaze gufata hano, yamaze kwinjira aho Mitimingi, ishobora kuzajya itugabaho ibitero mu buryo bworoshye bwihuse, ku buryo kongera kuyitinyuka bizagorana cyane. Rero Wazalendo ikintu bakoze ni iki, bari gusaba FARDC bavuga ati mutubabarire hano Mitimingi cyangwa se hano Gatoyi muhazane amadrone niyo ari buhanga muri M23. Ariko nayo M23 twabonye ko muri iyi minsi iri gukoresha drone nk'uko nabikubwiraga mu nkuru yabanje kubwira ko nkayitwa rwose ko mu mirwano iri kuba M23 iri gukoresha indege zo mu bwoko bwa TB2 cyangwa se TB2. Izi ngizi zikaba zikomoka mu gihugu cya Qatar, zizwiho rero ikoranabuhanga rihambaye cyane mu bigendanye no kurwana mu kirere nyine, mu gihe leta Kinshasa iri gukoresha zo mu bwoko bwa CH zo mu gihugu cy'Ubushinwa. Urumva ko rero M23 nayo yihagazeho, kandi nanone isanganywe n'ikoranabuhanga ryo kuyobya indege ndetse n'iryo guhagarika ibitero bikoresheje amadrone nk'uko biri kugenda muri za Minembwe, za Karingi n'ahandi hagiye hatandukanye. Aha rero abazanira bakavuga bati nta kindi cyadufasha kugira ngo dusunike inyuma M23 nuko twakoresha drone, kandi rwose leta Kinshasa cyangwa se FARDC mukwiye kutwumva mukaba mwazana aya madrone. Andi makuru aravuga ko Katanga, hari umutwe hari Katanga yitwa MDKC wazengereje igisirikare cya leta mu buryo bukomeye cyane kandi abantu batazi rwose, kuko wafashe ahitwa ni territoire yitwa mu gace kitwa Mwitwabwa, hafi ya hose yarafashe ibice byinshi byaho yaragiye bifata, ku buryo byabijije icyuya igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ariko uyu munsi nagiye kubona FARDC yigamba ko ngo yambuye uyu mutwe muri Katanga agace kitwa Konga. Aho rero ngo bahambuye abarwanyi ba uyu mutwe wa MDKC cyangwa se Mouvement umutwe nyine wa MDKC, ngo bakaba bahambuye kano gace mu buryo ngo bukomeye cyane kandi ko bari kubasubiza inyuma nabi cyane. Hanyuma andi makuru avuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, murabizi ko ari ikiganiro yakoranye n'umunyamakuru cyateje impaka ndende rwose, akaba ari ikinyamakuru rero cyitwa Yaga Burundi. Aha rero yaravuze ko rwose ngo nta bitero ngo byigeze bituruka mu Burundi ngo bigere ku butaka bw'u Rwanda. Aha abantu benshi bakaba bamuhaye inkuru yagarutsweho cyane bavuga bati se azi neza ibyakozwe na FRN mu bihe byashize mu mpera za 2023 ko byagenze. Uyu mutwe wagabye ibitero mu bice bya za Nyabimata mu majyepfo y'u Rwanda n'ahandi hatandukanye, ukanagira nabi abaturage, ukanatwika imodoka ya gitifu. Ati ibi byose arabyirengagiza, ahubwo we avuga ko ngo u Rwanda ngo rwuguriye amarembo abanzi b'u Burundi bakajya kugaba ibitero mu Burundi. Rero iyi nkuru rwose ntabwo iri kuvugwaho rumwe n'abantu, kuko bavuga bati Ndayishimiye ibyo avuga ni ibinyoma, ntabwo ari byo. Nuvuga ngo mu byo yatangaje ni ikiganiro kirekire, abantu bari kugenda bazanamo nyine kimwe kimwe tugenda tugisesengura cyangwa se kigarukwaho, ku buryo rero benshi bavuga ngo Ndayishimiye baragiye yinyuranyuramo ibintu bitari guhurizwaho na bamwe. Hanyuma ikindi nakubwira muri aya makuru, umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira IOM uravuga ko wasabwe na guverinoma ya Kongo gutanga ubufasha bw'ubutabazi kubimukira 15 baherutse kwakira hariya muri Kongo baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero kuri uyu wa mbere umuvugizi w'uyu muryango yasobanuye ko usibye ubufasha ushingiye ku bikenewe ndetse n'isuzuma ry'umuntu ku giti cye, uyu muryango ntabwo ushobora gutanga inkunga kubimukira babisabye, ahubwo hakurikijwe inshingano zayo ndetse n'amategeko akurikizwa nk'uko umuvugizi w'uyu muryango IOM abitangaza. Ngabasubijwe inyuma bose bigizwemo uruhare n'uyu muryango n'ababikoze mu bushake kandi bishingiye ku bwisanzure kandi bimenyeshwa mbere abantu bireba. Rero numva ko Repubulika Demokarasi ya Kongo bayikaniye kuri ubwo bufasha isaba ntabwo bishoboka. Hanyuma rero Iran yishe Amiran Mijafari kubera gukekwaho umugambi wo gutwika umusigiti wa Tehran no gukorana na Israel na Amerika muri ya ntambara bahanganyemo na Israel na Amerika nyine. Baravuga bati we urukeko bwambanye tugomba bamwishe rero bamumanitse cyangwa se bamunyonze, nk'uko amakuru atugeraho dukesha ibinyamakuru birimo za Al Jazeera n'izindi zitandukanye
abivuga. Reka mbashimire cyane mwebwe gusa icyo nabasaba no gukora subscribe, mugakanda like, mugakanda share, ubundi mukaduha comment. Rero mukomeze kugira ibihe byiza, kandi rwose amakuru ndabizeza ko akomeza kugenda bageraho 5 kuri 5. Amakuru agezweho, ubusesenguzi ndetse n'ibindi bitandukanye ni hano kuri Neza Media TV. Icyo sabwa no gukora subscribe cyangwa se s'abonner ukoresha igifaransa, ubundi amakuru akakugeraho 5 kuri 5.